Ebusiafo na very crazy dada. Send your grace enu ma say you na make on. Grace what do you know? Ebusiafo they already buried the grace already. They already buried the grace already. And it to me no dia ebusiafo. Se Sofo ne ka so ma mu nsie grace mu fa ka ma munya. Mu benya ma no. Se munya. Tell na mo ka everything so na mo fa dwa ato an ko Sofo no Sofo. Wo ba ho ne ye pam no ya anya de. Fa cha yen. Yesrew. Ji o yire ne sie no. Because mo nyina mo ya we. Se Sofo no o yire but only grace etwempra. Ebusiafo no munimo. Se Sofo no wo yire but mo pene so ma mo de hia na grace Sofo etwempra because na grace is fear person. O slow because Sofo no hu se bambo bi on ne side ma grace. Ti grace je sa bambo ni die. Grace ebusiafo mo da woroma. Ka no mo koye ma mrantie no. Mo koye ma mrantie se mo sia se ka no mo to ga ni gate. Mo to ka ni hand gate mo to no. Mo pai ka ni glasses. Mo bo mo no nyina pai. To be honest, this is very a yipa attack because it's their job. Omo no mo hosom ye blogger, omo hosom ye journalist. It be BSc omo ko ekope mutie. It's omo na don't see any wrong omo ye yin say mo achi omo brida mo sa no. Memwakwaba eba Puyaka TV. So Puyaka TV ana ushe. So when your first timer and your bomodia subscribe. Nya notification so send you anytime bia ye di video betumuno. Won so sabe kan wonye bia hwe uhwe ya comment fa ho. Tire wa gen efa video no ho abusia like video no na share e mo bia so enya bi hwe me dasi bebre abusia Malinda odi sembi tuja nebusiafo edi ensem ana Malinda odi tuja. Malinda say sankebeya anka Ghana ban Dr. Grace Boadu ebusia nifru no wonfa ma Sofo Bible Nokwafo no mum enye den enkosie no na enkoye Grace Boadu nebusiafo because o say otie ensensem na ebana bibia edia Dr. Grace Boadu nebusiafo no chese omo po no kra no omo mfa ne nyehwe ebusia chese no omo hia no kra ye den ewo abusia no omami o ni nuanu mo chese omo nyina ye den epo no enti doctor no ana ofa no say ni bibia doctor no ana kana asem nyina ye den ekyere no doctor no no ni ye den esusu bibia ho enti ye ka obi a no odwere no ho a obi a no openi yie dia obi na chese ope na asem a eye doctor no nko a enti o say sie probi ama na sie doctor na enye Dr. Grace Boadu nebusiafo because sie dini funu kra beto ho no mu a onyi nimpo se o maame anase ni nuanom ene nebusiafo aka no mbeden ombesu but o say Dr. Grace Boadu ni wo fankwa na em say no ye den wo pen no kakra apart from no Sofo Nokwafo ana nebusiafo ono de o ye den wonim no na de wo hu ni say nebusiafo no mani abre a chese omo push Dr. Grace Boadu ni wo fa no omo push no kra so won kwa etire ese push Sofo Nokwafo so ono so onye den won kwa etire omo mi no omo hia omo kra ye den e wo around ohu ni say eye ejapade no chese Dr. Grace Boadu ne ejapade a e wo hono eno ana o mani aye den abre a chese omo pese omo be hu omo mi no kra ye den e wo around but ono de o ka tire aban say wasrena Dr. Grace Boadu nifru no ewoso ma Sofo Nokwafo ana busiafo ye den okosie efunu no na mom enye na busiafo ebusia mienko tie ma Linda so abatutu mfred mabaye edi fufu Ghana ban wada woroma de onye bi da ye me hwe wate Grace Dr. Grace efunu mfa mo santo so Dr. Grace ni funu no mfa mo santo so na mo nyimfre busuafo nsem because Grace what ase no ye ne ho wele ma Sofo no Grace what ase no ye ne ho real e ma Sofo no ko to hwe Grace enu masem a abusuafo na di nani papa Oje Grace enu masem abusuafo na di Grace ani ankasa Grace Dr. Grace herbalist abusuafo na di nani o
na num nsam na pese se bi ma abonti o we kwa se wo abonti ne sisa na wo tie bi de keka esusun papa abusuafo ne Grace Beto abusuafo na reject no e na ampa so wo wuye wo ne ma e twegu ni ade yi abusuafo na reject na mpanie abusua dofunu etimi de ka menko ade a Ghana by fansa to Grace hebale se yi efunu ne so enye sa so de mama sofo ni nkosie Grace enye sa ade a Grace abusuafo because Grace asem o ka no ma me Grace se chatan sam no mitimi ma no nka Grace se o ma me just say ni nua mo kire se chatan sam Grace ka no Grace me nya se Grace ma me betu abegina Grace funu ho asu na me nya se Grace su nua no betu abegina Grace funu ho asu na ne so ni ofa ne so ne bu afu abusua no bezesi ano no ohun se wo kosofo ne nche because so akoda da mu asa etika menku a Grace no o wa adofo dada anya abusua eda sa police fo beje yie no aye ni akosie Grace anasa mudi Grace efunu be ma sofo no Bible no kwafo na Bible no kwafo akosie Grace won so sie Grace because Grace de na ho bafode ma sofo Bible no kwafo Grace no ade na ho bafode ma Bible no kwafo o ma Bible no kwafo hu so oni abusua o ma Bible no kwafo hu so oni obia o ma Bible no kwafo hu se sofo nko na me wo nko na me twa mani wiase eto wani mu o ma Bible no kwafo hu se Bible no kwafo e family de wo pe Bible no kwafo so wa yire kra me pew na Bible no kwafo so de osia ye yo na Bible no kwafo so ji Grace to ne kokon se Grace wasem ye mmobo me save what you say because any abusafo no kwa disrespect Grace wo fa no police ni no it doesn't mean it say it's true said there is something there we don't want to know because everything is a crime it's a come ko dia Grace abusafo mu si table some ye Grace yi because Grace atias no me hu say mo no mo reject no no so adi so oni mo it's Grace abusafo audios na aba bontem na Grace anu mo asem enye memelinda menu mo asem ye mu Grace nenu mo asem a o kan ye a o ka cha no wo fa say wo fei mi kunu police ni mabusuafo aka abom hukumie o fei mi kunu police ni no na mabusuafo abom hukume Grace say abusuafo otiate kra no abusuafo o cha na ade o wo ampa Grace wu ye videos e dia se ni nya se Grace abusuafo nyoma je so mo moni o mu nua no Grace abusuafo bi anya na je so o moni Grace sadness ni o monim na mo sere mo de hye kakra ka sei na ka mo appearance ni Mashre mo de shia kakra ka tenka ma appearance ni. Ka mo appearance ni. Ni Grace of ana kwa give up. Grace of ana oji aye ni gina mo give up. Oma disrespect papa ne brutal left and right. Na dia ye ne se papa nanim na desika na okoji ye ne so. Na sika na papa na okoji ye ne so no wo fa se na so ma no Grace na so ma to fa okoji sika se bra. Na wonim say sofo ne dia say Grace dia eno dia sofo ni nim ho hwe di odim ani say Grace suma ne say ofa kokoji 2 billion bra okoya mpa sofo ne so kai 2 billion no sofo ne num asam no sofo ne so no hu papa wo doctor no kwa efa Bible no kwa fo hu pa se wo no adwene wo butiri ma na sam ne Grace hu ye sofo so ne wo fa beji sika ade kamla hye nchen ho etwa na papa ne chire wa ya se munya te ne onim ho hwe no e di adwene na so ba wutiri mu enti wo so camera wo papa na ti ko ho no mu ana wo video papa na papa ne nim ho hwa papa hu yo ka se onya hwe mu ntwa that means something is there because of Grace aton na busuafo ma sofo no Grace ama na busuafo no so mo Grace ama sofo no se na busuafo mpanasem Grace ama na busuafo Grace ama sofo no se na busuafo tano na busuafo kra di no good ya ne mani na busuafo poison in secret on betu omkuno and to sofo ni na just say Grace was me dey mobo ene emi so betu busuafo egu a kire ho na magyew se na esitie bia because me ma wonmu enti ka me ko dey busuafo yi abusuafo munya ye ni masofo no na sofo ni the barrier etu Grace funu so amoni magu asemo etu to cut everything short no Grace no why na ho wela masofo no why na ho wela masofo no sofo na nsie no because abra Grace ko South Africa ye obewu ye o kata sofo hu ne me nko sofo se me yard o sofo ne se me kwa kowu
It's not Grace na enim say wo ba ba bewu. Oh, I no kura so make me intro. Oh, ko South Africa, ka te Sofo ne nko. E na Sofo ne ka che so timi ne nko. Oh, yard, ye na Grace, oh, Sofo. Who jam me dia ne say me kwa kowu. That means that gay to me than ye me and me home. Sofo is a todo no Kumase, na Sofo wa Grace wa Accra. Let me, I saw ye come yo, ye me, and to Sofo say who ni beto Grace so. Emma Sabi no to be in tin who cry feel Grace. No. I'm telling you. Ebusiafo no. Mo kun Grace. Ebusiafo na very crazy that da. Send your Grace enu ma say you na make on. Grace what do you know? Ebusiafo they already buried the Grace already. They already buried the Grace already. And it to me no dia Ebusiafo. Se Sofo ne ka so ma mu ntie Grace mu fa ka ma munya, mu benya ma no. Se munya. Tell na mo got everything so na mo fa dwa to an Sofo ne so Sofo. Wo ba ho ne ye pam no ya anya de. Fa cha yen. Yesrew. Ji o yire ne sie no. Because mo nyina mo ya we. Se Sofo no wo yire but only Grace etwempra. Ebusiafo no munimo. Se Sofo no wo yire but mo pene so ma mo de hia na Grace Sofo etwempra because na Grace is fear person. O slow because Sofo no hu se bambo bi on ne side ma Grace. Ti Grace je sa bambo ni die. Ti scanner Sofo no se Sofo no Grace de ne ka 6 billion. Na mo Ebusiafo menya 6 billion ma Sofo no. Munya, mo fa funu ni ma Sofo no fa dwa to anka ho. Mo fa funu ni ko ma Sofo no. Na mo fa dwa to anka ho se Sofo e funu no ye de abro. Se ne Sofo no betwa Grace twa ato ne dem o. Se ne twa bana na obehoro de ase ne kom o. Se Grace no fu no obetwa de ase ne mpona no ne de nyam asem. Grace de ne ho abo afode ama Sofo ne dada. Kotama busiafo no Grace ami atatete mu ni hwe ofa omo. Na mo ma Grace saminda na Grace wo te so. Ko se na Grace kan de ote ase so no ayi ote ase ewu. Nsam ne drosso. Grace Ebusiafo. Ebusia do funu ampa. Ebusia de funu. Munya ye ni ma Sofo na Sofo ni wata. Won ko pa Sofo na che na mo fa ye ni Sofo ni sa. Mo ba ho a mo pam no no. Mo fa dwa to ngu fom se ye pa cho se ya anya ade. Na mo no. So Grace wu to Sofo ni sam o. Grace wo wu to Sofo ni sam. Titi so pa say. Seka Grace no ne Sofo ni good contact a. Ko bedri ye no, ko frɛ Sofo no. Sofo no ni ma setena mo ni Grace tie nti na wo ko fa police di na chi no. No mo setena mo ni Grace tie because Grace asha dem mo acha no hu se Grace ka say ne Sofo nko dia me ye ba be kume. That means wo bewu ti na Sofo no ka say da bi me pasam. Ko ge na me no ho na mu no ye Rex ni tikeka. Ti ma ya friend 4 hours 5 hours 6 hours 7 hours 10 hours on fair dia me ma so police for me be ma me tie ko dem mo no wawu o hu ye o. Ene wo nwu ya mafama de wo wu nso abusua e we de me hu so what you say that means only Sofo no good contact abusuafo munya funu no Sofo na Sofo no nye Grace ye no hira ge no fa kan nche Grace wate Sofo koje ye ni koye wate na fe e kan nche Grace ke abusuafo munya Grace abusuafo se skan Sofo munya yesrew ye pa chew ye ni jeni ha ta ni Grace de nante ye Grace anu modu me de Grace anu modu na me gina so nye de Sofo ne ka kire me ena nye de so obi ka kire me Grace anu wasa na me ka no wa abusua dufunu abusua shame on you ya abusua fo bi mo mo tese Grace abusua fo shame on you guys shame on you guys mo ni mo nyamfo sei na mo ato na mabozam de na ya ha na ma amanese Grace Ebusiafo shame on you guys. Grace ani modu na make you. Grace ani modu na wo fa na wo di Grace achi no efunu achi jayo na prapra ho na wo tia Grace tia take Ebusiafo person Grace no be fine. They reject a long time. Ade e die na mo. Me say bloggers na mo call Dr. Grace fie ne na ya bromo no mo deserve se ebomo. Mo deserve papa say Ebusiafo ni le mo ankasa. Brechi atwiafo mo so nyina nim guase ababusuafo isu nyina gina bloggers se Grace wu ya Sofo yi ko ho se be ma Sofo yi awram se ma Sofo yi nwram nyina mo na mo be gu abonten e na trigger Sofo no na Sofo no e se ne saade ne Grace m dem kam ntwia na Sofo no so ka nam interview e na busuafo no so nam interview ni nyina free bloggers what I say no ma sa so camera ade adi wo e de konne se ye gubi da se da me be ye anyam bia me bisamo kamo koton konya anam ko mom sika tonsa
ana sofo ne kana e kana grace di sofo mo ko tuama mo de koma busuafo de abre grace ana 6 billion no mo de koma grace busuafo de abre sofo na brogas ne ebo mo no adie na ka mo ko fi akoye mo miente adie pa na mo ko fi ka mo ko fi akoye enim guase ato abusua de ente se enim guase ato grace abusuafo no mo ka say easy wo ho so mo ade hia na obewu nanum nsam ode ba bonti ansa na sabi o se abusuafo oku na mpania pani sesei ewu mo ka sa asama to abusuafo na abusua asam ketwa ho na se atwe camera ko wa ko bisa se be ye ndabe ye be ye ndabe de se ne ye na ye no grace ye no mo ko bisa abra ye nya ndai asem da ho kran kanwie so fu so de be ye ko tufuno ne so ye nkanwie ye o se som so me ye on the knife ne so fu ye say busia so mbe say grace on the knife o ye say ano so be ne den ya asem o na grace busia fo so tumi abubro gesi papa wo mo na papa wo mo ka grasses abro wo mo age wo mo phones too grace busia fo eni ngwa se kete na mo de mirike bobo ne sa na sa ye ria dan mu febu musumu dwura gumu kura ka so fo se mo de no kura mo ntua yo se aka na mo sen no ka na mo sen no my ka ne condemn glasses ni nyina mabobo no masa age wo mo phones too so mo ka sika so fo say 6 billion o mo so ka so mo sika 10 billion dem mo be de mo tua e be de mo tua sen sika no Grace abusuafo munya abotre wate munya abotre na asam na aba ne ya abotre ene ye so wo ho se ye ko ye ko bisa seta be ne be ye mo ko bisa seta be na be ye ni de mo busu ni Grace mako na de wo ye mako ho no mama che se asam asinya asam kito ye nkanwie so fu bi befu so fu ibu fu nyina ejina broges muso ma se duro si ko bisa seta me na ye be ye abena be ye mu ye busu afani abusua kwa ofa kwaba e krom so nya ofa ye Grace ma me nua ne kora no ne nua ne se oye ofa no nche so ye busuani ne nua no osese ofa no oye ofa eno nche so ye busuani na ntse mo broges mo kwa ko bisa se da be na be ye ni sesen Grace abusuafo madawroma ka no mo koye ma mrantie no Mkoye mamrante se mo sia se kan mo tuka ni gate mo tuka ni hand gate mo tu no mo papa kan ni glasses mo bo mo no nyina papa. To be honest, this is very attack because it's their job. Omo no mo hoso me blogger, omo hoso me journalist. It be BSc omo ko ekope mutie. Into omo na don't see any wrong omo ye yinta mo ache omo brida mo sa no. Minim de ta wo sa mo nya kokrodo pa tumi che journalist fo tumi bu wo mo sa. All because of say, if you don't want them to come there, just tell them to go. You don't have to lay your hand on them. What you say, you guys don't have to lay your hand with them. I was a police chimunyi na mugum, no amabo boys no. I was a police chimunyi na mukogum. Na mo shadi am wapre ho. E funu that dem yinsie you. E da mo kire. Mutumi nya kokroduro. E sa ebu amanfo. Mo bu odre papa abusuyen. Efru that the manso aba ho mo se nya kokrodro pa dia bo journalist foi apapa wo mo no age wo mo phone apapa mo car glasses just police for mo nche ebusuan ni mu mo do de saka journalist for ni bia mo nche wo mo because journalists want do mo ye o madwuma wo they are doing their work, and if you don't want them to come there, just tell them to go. And it's your right. So because some video I'm on delete and I'm sure I'm on delete. You don't have to, you guys don't have to put your hands on them. It's very asshole. It's not good at all. It's insult. It's very insult. Insults. It's not good at all. Dear Grace abusia for my yen. Mu good Grace and mo asepa. Mu good sister ni hu fi papa. Nti bi da say mu nua efunu da from na abusia sa ate abegu nkrofo so. Na ka mo kran ka mani wen ka mo peja kran hu se we ye hwan ka mani wen ka mo kran ka mani e wen sabi mo di hwe hu se we ye hwan ka mani ni ho esoso motumi apeja mani se ye hu omo bai Grace abusuafo mo amobo journalist fo no mo bedem no madwuma no mo ye mo bedem no ma ye cars no
ama wo mu na bibi biara ka waka ne ho amose bi almost what base nyina no mu betua mo anya ade ye nya ade saa adena mo yare ho sem saa ka mo fuma ni ntokura se mo sister mo nua mo pa eda fom ahokurodro be na mo mo timi pagya ba de bu obi all because of say they are coming there to ask you guys say that be na mbe ye no if you don't want the guys to know just tell them go that's it you don't have to use your hand on them papa ba ko yeso afenti o journalist ba ko ka ho yeso ya mo abona na afenti e ka o mo de bebre mo no mufiri na meme ne wo maka ye beje ka mo no meme ni journalist fo na ka meje ka mo no because mo si aye ka no mo aye ka no condemn ade na mo yesa wa obisia enye ma Linda ne busiafo mo tene ka ne se no sika ye no wo se Sofo Nokwafo onene Dr. Grace Boadu ni bibia se so ne no ne ka asumsem so here sika bia busia Sofo ene yeden eboa no enti abase waka ntine gu a ne busuafo no eni so omo yeden omo ben no kra se omo besie ne funu because o tiase no omo amfa na anya hwe omo po no ema Sofo Nokwafo ne busuafo o so no mutu ono de Sofo Nokwafo ene o so yeden wosie no abusia ahanom eye Puyaka TV we see a top for mo aye de bebro it is a way of first time mo enye bomodia subscribe me a notification so click on send your video pia ye di betum no won som sabe kan wo nya bia hwe me dasi bebre